I pozdrav svima ljudi, šta ima, šta nema, dobrodošli u jedan novi gameplay ovdje na Retro Reaktoru. Kao što vidite, opet napadamo Sega Master System, dakle Seginu 8-bitnu konzolu i igricu Forgotten World. Iz priloženog se vidi Capcomova igrica. Forgotten Worlds, jedan shooter koji ovako izgleda, dakle na brzinu ste ga vidjeli. Ja sam igrao nekoliko zadnjih puta, kad sam igrao ovu igru isfrustrirao sam se. Drugi boss me izmaltretirao pravo, otresao me ko sjelcu, što se kaže. I onda sam rage quitao, bacio sam kontroler, ovo to, nisam bacio kontroler, ali eto, ljut sam. Sad dolazim ljut da igram ovu igricu. Ako primijetite kačket, slavni Commodore 64, nedavno sam vidio Vladana, dakle sa kanala Gajbotron, sa ovim kačketom i rekao sam moram uzeti sebi ovaj kačket, genijalan je. I on je bio ljubazan da mi kaže gdje ga je nabavio i to sam ja uradio, nedavno mi je stigao i prezadovoljan sam, fantastičan mislim je kačket, a Gajbotron, jel, pa on je drugar jedan moj i fantastičan streamer, dakle streama čovjek konstantno, svaki dan streama i repertoar igrica i izbor igrica koje on streama je fantastičan, od old school retro igrica pa do najnovijih, mislim nemam stvarno teksta, kad god ufatim vremena obavezno pogledam njegov stream i vi koji ne znate, sumnjam da ima neko koji ne zna od vas za Gajbotron, ali definitivno vam savjetujem da posjetite njegov kanal, jer naučit ćete masu toga što vas zanima o streamovanju i čovjek je enciklopedija streama. Dakle, ne da je njegovo gamersko znanje ogromno, to je neosporivo, ali pazi ovog, vidi ovoga glitcha je. Nema veze, Worlds ne vidiš ništa piše, nadam se da neće zabagovati igrica, ali fol je da ja kad bi krenuo streamat i sve što bi naučio, prvo bi bilo da naučim od njega, jer on je fakat majstor u tome. Obavezno posjetite njegov kanal i bacite subscribe ako vam se sviđa, mislim, a ne može vam se ne sviđat, ja neću nikoga spominjati ovdje ko to ne zaslužuje, definitivno, on je stvarno majstor. Hajde se vratimo na ovu igricu, dakle Forgotten Worlds je, kao što vidite, jedan shooter gdje imate ovdje kao dron svoj neki vaš i on vam pomaže da tarete neprijatelje, isto tako koristi vam ko štit, koji možete, kao što vidite, možete da ga usmjeravate, to što ja sada nisam dobro uradio, jer definitivno imaju opcije sa ovim ovdje, a kao što vidite upravo smo upusali i pojavila nam se shop koji ćemo mi da uletimo i imamo priliku da mi pojačavamo ovdje oružje i neke druge stvari da kupujemo koji su nam jako bitni, jer naprimjer prvo što ćemo uzeti je homing missile ovdje i uzet ćemo life potion, to je kao da ste ušli u prodavnicu i kupili život sebi, dakle u igri život, ne pravi. Uzet ćemo flying stone da mi dadne, izabrat ćemo high speed da nas malo ubrza, jer vidjeli ste kako smo ogromni smo kao figura, teško je u toj sporini izbjeći metke. Ovdje ćemo uzeti, povećat ćemo koliko energije možemo imati i napunit ćemo energiju ovdje.
Zato sam onako malo srljao jer nije bitno to. Bitno je više da pokupite one orbove koje vam ostaju. To vam je kao lova, kao što vidite gore. Imam 3500. Kupio sam sve, još mi je ostalo kusura, što je odlično. Nastavljamo dalje. I sad smo već ozbiljniji neprijatelji. Kao što vidite imamo homing missile, dakle navodeću raketu. I ove je bitno da se kupe jer one će vam koristiti. Polako, sada idemo na drugi dio ovoga nivoa. Hajde da malo pričamo o Elephant in the Room. Elephant in the Room, onaj slon u prostoriji. A to je muzika. Ja ne znam kako je Capcom, kako je ova muzika mogla da prođe kontrolu kvaliteta. Ja znam da je sound chip problematičan kod master sistema, ali bez obzira na to, ovo nije nikakvo izvinjenje da Capcom je mogao da pusti ovakav sound track. Efekti su sasvim u redu, nemam ništa posebno, ni pohvalno, ni reći neku primjedbu, efekti su cool. Muzika je katastrofalna. Dakle, japanski master sistem je imao jači sound chip, što je jako čudno što mi to u Evropi nismo dobili. Mi smo dobili crappy sound chip u našoj verziji konzole. Ali to nije isprika da ovako uhoparajući, razumiješ, budu zvukove. Hajde se koncentrišemo malo na ovoga bossa. Ovaj boss je jako težak za ubit. Svi su bossovi jako teški za ubit, ali dakle, ako ne znate gdje se plasirati šta, kao što vidite, ovaj ovdje boss, on puca, ispucava dakle ove ovdje navodeće, ali da ako se plasirate tačno u sweet spot, vidiš, neće vam dirnut. Jer vaš hit detekcija, na primjer, evo glavom, evo sad me je spucao, ali nije me spucalo to, nego me spucalo ovo što on se vrti oko njega. Dakle, taj boss ima neki, vidiš, on je kao anus koji je magnetni anus. I šta da vam kažem, ima neku i svoju gravitaciju i ove metalne stvari od bojlera do zupčanika, šta ja znam, cijevi, folova, golova. To se sve vrti oko njega, ima svoju gravitaciju, ali on je sada roknuo jer ja sam se plasirao tamo gdje ga mogu puno izgađati. It'll take more than paramecium to stop me. Šta je paramecium, da li je to ime ovoga bossa? Nastavljamo dalje, ulazimo u teži nivo, dosta teži nivo, drugi nivo. Ako ne budemo pažljivi, ovaj nivo će da nam bude i zadnji nivo koji ću igrati, ali ja neću se predavati, bez obzira zbog onoga bossa tupog što me izmaltretirao zadnja dva puta. Probat ćemo sada malo sa koncentracijom, a i ja mislim da nisam imao brzinu zadnji put kad sam igrao. Ove moramo kupiti, pojede me ovo i zamalo da me uvuče dole, dobro je. Dobro sam prošao, eno nam šopa. Ućemo u šop, u zadnjoj sekundi ćemo ući u šop. Ajde da opet kupimo life potion, to nam je glavno, jer to je kao da život kupite. To jeste život. Jer ova igra, ako izgubite tu energiju, gotovo. Nema nastavljanja, nema continuous, nema ništa. Samo game over. Dakle, game over ćete da vidite. I to je to. Da li da ostavim ovaj misl? Trebao bi uzeti Firebomb koji je pravo jako oružje, međutim nije navodeće i jako spor rate of fire ima, dakle ovaj repair kit je za nekog
neki vjerojatno ja imam i dron koji će me pratit, drugi, razumiješ, za koji, ono, ja uopšte to sada nemam, ne znam zašto mi je opcija da kupim nešto za nešto što nemam. Booster ćemo uzeti, to je pravo dobro i kako je skupo, i uzet ćemo još ove energije, malo da se popravimo, jer trebat će nam, definitivno će nam trebat. Sad moramo pažljiviji biti da nas ne bi opet onaj crv uvukao dole, jer on vreba tu iz vode. Evo ga. To je bilo bitno spucat. Nema veze što nas ovdje malo neko pogodi, jer ovdje ćemo da imamo power, što je, dakle, dodatna energija. Neko zove na Viber, a stoji mi fino na Viberu, ne ometaj, snimam gameplay. I ono mene opet zove. I naravno da me je to izbilo iscipela i sad sam popušio pravo, puno sam izgubio energije, a dolazim kod bossa koji će da me otrese ko beba zvečku. A ja dolazim, već sam pola energije izgubio na nivou koji je pravo lagan. Hvala ti. Ja mislim da znam i kome je zvao, ali nema veze. Gameplay se ne prestaje snimat, žao mi je. Čim završim, odmah ću poleti da te nazovem. To je ruka bila od ovoga bossa. Poznajte ga. Ruka ima neki magnetni crap. Izvinite ako ne pričam, moram se ovdje koncentrisati jer boss će da me, mislim, ubija on mene ovako i onako. Zašto odeš dijagonalno gore, nije mi jasno. Ne mogu da mu aj opet ode. To je boljka ovoga, dakle, kontrolera, vidiš. Je taj D-pad koji u stvari jedno dugme, ja moram sada ovo... Ostalo mi je trunka. Još... Mora se malo bolje čekat ova ruka, mislim. Jer ruka je dole problem. Jer ona vas tjera vas na ovo. Ali ako je sačekate do zadnje sekunde, onda možete vi, kad imate ovu brzinu i strpljenje, dakle strpljenje je ovdje. O tome se radi. Pa zašto idem pod ovo?
Moram rizikovat. Optrese me boss ljudi. Game over. Idemo iz početka. Ovdje moram malo više riskovati jer ove se moraju pokupiti. Wow. Prilično užasno malo sam pokupio. Sad neću možda imati ni dovoljno za šta ja znam, za speed. Evo ovdje moram suicidalno ove sve iskupiti bez obzira što ću izgubiti energije. Jer energijom ću svakako kupovati. Koliko imam? Dobro je, dobro je. Kupimo Missile. Kupimo Life Potion. A to je Protector, jel ovo to? 5000, nemam. I da hoću nemam, moram kupiti stvari koje mi više trebaju. Vidiš, to je taj Protector, razumiješ, koji restore u onoj sljedećoj prodavnici. Ej, da je bilo malo... Znači moraš sve ubiti one što ti daju orbs. Daj mi high speed. Ok, end. Onaj boss samo treba čovjek da bude sabran maksimalno i da se ne kreće puno. Drugi boss. Prvi boss je ok, drugi boss je skroz druga priča. Ali neće nas on pokolebat. Pa kad bi se ja predao, razumiješ? Ova igra će biti pređena do kraja, ljudi. Možda ne na gameplayu. Dok snimam gameplay, ali definitivno je dovoljno me isfrustrirala da da je to, sam ja shvatio kao challenge. Challenge accepted. Treba će preživjeti kroz ovo uhoparajuće ove milozvuke, razumiješ? To će nekako biti teže preživjeti, ali ljudi, šta se možemo, mislim, šta se može, tačnije rečeno. Dakle, dolazimo kod prvog bossa, ovo nam je vrlo jednostavno, sve ovo znamo, poznajemo, treba pokupiti sve što se pokupiti može i ovaj boss, s time da moramo ga nastimati da me ova raketa ovako malo više bude, dakle... Wow, koliko sam sad istresao lika. Odlično, odlično sam ga istresao. Sad ću ovo stat i... neće, dobro. Koliko ga ja istriješio ovdje, naš, sklonio sam u te, što on koristi kao štit, dakle, taj otpad metalni. Sad ću on to da ispuca, ja ću da mu uletim ovdje i on će da rokne. Inače, traje duže borba
sa ovim nego što traje sa drugim bossom ako se ne postavite pravo. Sad, da li da uzmem ono drugo oružje, vjerovatno je u tome veći problem moj što ja uzimam homing missile, dakle u prateću navodeću raketu. Ona je dobra sve, razumiješ, ona prati, ali njezna moć razaranja je mnogo manja nego što je od tog, onaj firebomb, dakle, da li da uzmem to? Jer ovo je teži način da se pređe. Nekako se onaj provuku lik. Shop je tu. Pet Shop Boys. Hajde da uletimo u njega. Repair kit. Protector. Da, to je definitivno, ono je Protector bio. Hajde, eto, naučili smo nešto. Daj mi prvo život. You already have one. Šta ja znam? Ja sam možda nadao se potajno da ako ga maznem. Daj mi ovo. I opet ostajem na ovo. Nije ovo pametno. Jer onoga bi bossa drugog, vjerujem, ubio mnogo lakše. Mnogo lakše da ga pucam sa tim jakim oružjem, ali eto, ne znam, nekako mi je veća gotiva ovoga. Gdje je crv? Veća mi je gotiva. Evo ga. Uvlačite crv, sucks you in, Rokni to, čovječe, šta? Kao što smo rekli, ovdje nije toliko bitno da nas ne pogode, jer imamo taj power. I got the power! Čoj, katastrofe i muzike, nema veze, hajde čoj, defokusiraj se na ove turrets. I fallove što te gađaju, pusti. A ja sada sakupljam ove metke, pa daj čovječe. Garant je neko ko je pravio muziku rekao, ovaj dio razvali, ovo je dobro, ovaj je dobar. Boss, drugi boss, hajde sad da ja tebi raširim dukat. Joj, da mi ovoga bossa srediti. Odličan početak. Famozan početak. Bože, sad ću. Ok, nešto smo mu razbili. Ok. Računao sam da ću izgubiti život i ovako i onako. Nemoj ići pod to. Ja stojim, razumiješ, ono me ubija. Treba strpljiv samo ruku čekat, normalno. Ubit ćemo.
moram sada riskovat, moram stajati ispod face i rokat ga. Boss se mora preći, boss se mora preći. Boss se mora preći, crkni! Jao! Hajde, prešli smo ga makar. Scrap one Iron Warlord. Ojoj, isto da je Rusovo vam prevodio sa japanskog na engleski. Ok. Treći nivo. Vrlo cool nivo. Imamo ove likove koji su nekakvi kao Egipćani, mislim. Wow, pa koliko si imao energije, zar mi nije napunilo energije? Pa neću, ne možeš ovi su zeznuti, čovječe. Game over. Idem probat, još jednom moram probat sa drugim oružjem. Moram, ne mogu. Ovo homing misil je navlakuša, ljudi. Loš izbor, loš izbor. Ovdje moramo sve pokupit. Suicide Fall je bio. Ne bi pokupio više, ali nisam se nešto dobro proslavio, nisam im dobro uletio. Ali je bitno da sve pobijem što prije da pokupim, jer znaš, ako nemaš, volio bi kad bi mogao i taj repair fall da uzmem. $1200, da vidim, da li imamo sad? To je 10. Nemam dovoljno. Znači, možda se može, znači. Uzet ćemo homing missile, uzet ćemo life. Vidiš, mogu bi ali onda ne bi mogao brzinu, ne mogu brzina mi je bitnija od toga. Power pack, full energy i high speed. Joj, znači, vidite, znači, još da sam jednog ubio, ako ovaj orb daje 500, da sam još jednom ubio, imao bi iza ovoga drona. Vidiš, 4500 mi je ostalo. Ok, to je nešto što ima potencijala, dakle, što možemo, na što bi mogli računati. Jer ovdje nisu pare problem. Pare nisu, plate nisu problem, plata nema. Pare nisu problem, para nema. Ovdje nisu na ovome dijelu problem, odnosno na sljedećem nivou gdje shop dođe, jer dovoljno ovdje možete pokupiti, pogotovo je velike, ovo veliko moguće da vam i po 1000 dadne. Pošto nemam, vidiš, z nekog razloga nemamo brojčanik, ne znam je li tako na ovoj igra, ova igra postoji na Mega Drive-u, dakle, razlika je u tome što je grafički superiornija. Nisam je samo sam vidio gameplay, ne sjećam se kako su oni riješili zvuk, ja mislim da je Mega Drive puno bolji, ima melodije, mislim puno, kako će biti lošije od ovoga, nema šanse da može biti. I Fall je za Mega Drive, na Mega Drive-u se ova igra može igrati u 2 igrača, što bi možda moglo biti interesantnije u tom smislu. Dolazimo dakle kod prvog bossa koji
Ja volio kad bi drugi boss, mislim, naravno, sa treningom, drugi boss bi bio isto lagan kao ovaj prvi boss. Mislim, ako mu znate sve cake, sve šeme. Vidiš, ja ovome znam sve cake, sve šeme, ono, nimalo problematično nije. Treći boss je meni najlakši. Treći boss je lakši od ovoga prvog. Ono, nije da nisam ja dolazio, prešao sam ja i trećeg bossa, izginuo na nivou, ja mislim, iza njega. Samo da mi je malo onog lakše kad bi ubio drugog bossa, da mogu malo doći sa malo više energije tamo, kad bi mogu naći sve cake, mislim, to bilo to, ali eto, probat ćemo sada sa ovim definitivno drugim oružjem, koje je, kao što sam rekao, jako pravo jako oružje, ali rate of fire, ono, moraš usmjeravati, moraš pogađati, ne možeš sada ovako otprilike kao s ovom navodećom raketom pa da ti ona riješi sve tvoje probleme. Mislim, ovo je mnogo lakše. Za ove ovdje neprijatelje, za bossa nije, jer boss je jak i ovo samo ga čvoka, ko da mu čvoke pali. Šta sam ja sad zaletio se po taj metak da pa ga pokupim, ko da mi je power bio, ali nema veze. Vap, zamalo me je digo, odnosno potego. Masu love, daj nam Firebomb. To ćemo prvo. Life Potion ćemo opet uzeti. Viš kako poskupljuje. A daj mi onda, mogu ga kupiti još jednom ja. Ne smijem, jer ja mislim da mi Weapon Firepower, ovaj booster mi treba. Daj mi ovoga life-a. Sada više nemam ni za što drugo. I onda izlazimo, ono gore. Wow. A to je katastrofalni rate of fire kod ovoga. Ali ovo sve odjednom rokne, šta god pogodi, mislim, to je prednost, to je ono jako, ali prvo nije navodeći full. Daj ga. Vidiš kako ono riješi te problemčiće što su neprijatelji. Mislim, boss će da bude tapja ako ga onoliko budem tresto koliko sam onoga drugog. Sad je da ćemo mi doći to, mislim, hoće li to se ostvariti tako. Ali eto, imam neki optimizam, mislim. Dolazim s jednom velikom dozom optimizma pred bossa ovoga, koji je tamo u pozadnji. Vidite ga kako je, neko njega kontroliše, ko da je neka božanska figura. Mogu se namjerno vamo pomaknuti u ovu stranu da mi ta ruka proba odavde doći. Evo je.
Firebomb. Firebomb je u pitanju. Neću po to. Ne. Ovdje stajat, trez ga. Sačekat strpljivo. Ovdje ga ne pogađam uopšte. Evo ovdje ga pogađam. Jaj. Pitanje ću preživjeti. Volio bi kad ne bi nijedan život izgubio. To se nije baš desilo. Pa ni ovaj Firebomb ovoga ne ubija baš. Bolje išta nego ništa, mislim bolje je definitivno progres, ne trebam ga onoliko možda trest, ali moram naći šemu, totalno igram bez šeme. Ali eto, makar dolazim ovdje kod ovih likova sa ozbiljnim oružjem. To mi pomaže puno kad ja ne izbjegajem dovoljno dobro njih. Rokni to, evo iz sa leđa, evo i dole, evo i gore. Aj! Vrlo neljubazno od njih, znači moramo njih prijeći ovdje u početku. Oni su nam strah i trepet, ali znaš, oni ne gađaju tebe, oni su samo teški za uvod. Mislim, gađaju gdje si ti bio prije 2 minute, to nije big deal. Daj da uđemo mi u shop, da vidimo što ima u shopu, daj nam, nema život, nema potion. Šta je ova ovdje? Bounce, to 30.000, nemam ja love toliko, čovječe. Burner, powerful flamethrower. More power. Daj mi more power. Šta je ovo? Laser lethal optical weapon. Daj mi to. Šta da uzmemo ovdje? Ovo sve će sada da bude experimental, da? Powerful flamethrower ili lethal optical weapon. Uzet ćemo traded in. Sold off. Ok. Hajde, nema veze. Idemo lagano. Vidi ovoga. Jak. Dobro jak. Ali low. Range je. Disaster. Range je katastrof. Katastrofa je domet. Definitivno je jači od onoga Firebomba, definitivno je jači. Ali je range loš skroz range. Ali je zato jak, čovječe, nema veze. Nema veze što je on, možemo biti slab. Šta ovi rade? Ovo prolazi kroz zidove i kroz sve. Možda je vrijeme da... Crap. Aj. Pa bježi, čovječe. Imamo brzinu, imamo sve. Ali ne bježimo dobro. Šta je ovo? Nemam ja pojma šta je ovo, čovječe.
Bježim ja kroz to, ne možeš ni ubiti, bar ne s ovim oružjem. Aj, to su bili neki su imali one laserske koje ja ne vidim. Aj, to je zato zbog ovoga capture carda. Nisam vidio to što su ti ispucavali, ja sam proletio. Ne znam jesam li izgubio. Jednostavno nije se vizualiziralo to. To je upscaler, problem sa upscalerom mojim. Što ja nisam vidio te... dok i nisam prošao. Hajde čovječe, daj mi bossa više, hvala. Daj da ga sljuštrimo. Ako mognemo. Kao što vidite, svingina glavurda. Nije gotovo. Nije gotovo. Ja bi te zamolio da ti rokneš. Znaš. Ako možeš da nam učiniš tu uslugu i rokneš fino, kad ti pržim glavu sa flamethrowerom, molim te samo rokni da idemo dalje. All this place needs is Cleopatra. Pa ko je ovo? Arnold Schwarzenegger sa nenim one-linerima, razumiješ? Iz tog vremena, jel? Wow, pod vodom smo. Ovo je pod vodom. Wow, užasno spor. Jao, kako sam spor, čovječe. To je nevjerovatno. Cool. Definitivno cool. Wow, vidi ovih konjića. Pa mi smo... Joj, kratak mi je ovaj... Wow, kako sam spor, čovječe. Game over, ljudi. Prespor. Wow, možda je neki shop bio negdje na početku da uzmemo na hyperspeed. Ali ljudi, to je to. Drago mi da sam ubio onoga drugog bossa. Iznervirao me je bio, eto, ubio sam i drugog i trećeg. Malo više je treba ovo igra, definitivno, teško je, ali može se napredovati, može se prijeći ova igrica bez problema. Pozdrav svima ljudi, nemojte jest žut snijeg.